se na moj kanal. Šta ćemo danas raditi? Danas ćemo gledati top 10 odbrana sa linije. Pa idemo krenuti. Ne dobio copyright. I hajde gledati Buffon protiv Milana. Ništa. Čekaj. Je li šta? Nije. Čini se ekstra. Op, ospinja. Tottenham. Ovo je. Aj, nije čitala. Aj, kako sam imala sreće, brate. Nije voda gol. Hej, koliko imaju sreće, znači nije prešla cijela. I Chelsea. Šta? Opet nije prešla. Ovo valjda jeste. Da, prešla. Brate, kako ovako ima sreće. Ovo. Ponovo Buffon protiv Milana. Stvarno Buffon, svaka čast. Za malo. Nije ovo, nije. Nije ovo, nije prešla. Četvrto mjesto, Rafa. What the fuck, šta je lik? Kod sam, nisam koji je. I, ili što? Nije čitao, joj, vrat, kako mi sreći. O, koč. Dobro, nima razloga, oni svi znali. Ajmo da je prva odbrana, ona što je Scorpion Kick. Ajmo da je ta. Ako to najbolje. Google Reese. Čekaj, ovu sam gledao. Ovo sam gledao kad se isprevrćao po liniji. Nije ušla. Nije. Kaj presvetko. Evo i posjetite video ovo ako želite. I... Da se instalirao Need for Speed. I što ljudi, to je bilo to osjećaj epizod. Nas to živjelo. Kaj se podržite lajkom i subscribe na moj kanal. Mislim na sljedećem. A to da